Селям алейкум, эфирден еттіже программасы бүгін октябрьнің 2-сі студияда сілер үшін мен Шевкет Аматулаев чалышам. 2,5 ел яшав тарзы колониясында Русияның Ростов-на-Дону шерінде Рус махкемесі жемат журналисті ве блогер Нариман Мемедиминовқа бойле бір үкім чықарды. Прокурорлар есе оны 6 елға апске ташланмасыны талап еткен еді. 1,5 ел девам еткен махкемелер аққанда невбете келев қамыз. Жемат журналисты блогер вефаль. Қырым işgal етілген сон Нариман Мемедиминов чітте қалып сус мағанлардан біреді. Ой işgalчилерінің бұтын жинайетлері тінтувлер ве Қырым татарларға незбетен махкемелер ақында малюматтар қатайды. Бұл себептен де апске ташлады. Бірінші сефер оның віне рус мақсус қызметчелері 2016 сенесі келді. Бұл бір тәтбейлев кебеді. О вақыт оның айлесі Кремль Нариманның фаалиетіні беген мейіп оны тақып еткеніні анлады. У нас уже был обыск в 2016 году. И тогда, конечно, это, наверное, был такой, знаете, первый такой посыл, что нужно приостановить свою такую вот гражданскую деятельность. Тем не менее, он всегда твердо стоял на своем, да. Сонра меморий дава пара жазасы ве 2018 сенесі март айында экенжи тінтувден сон Нариманны яқаладылар. Бұна себеп да Қырымның işгаленден эвел чықарып интернетте пайлашқан видео олды. Işгалчилер Нариманны санкедерсін терроризмге чағырувлар япқаны үшін қабатлай. Баштақ мезжит сезосында туталар, сонра есе зорлап санки бір экспертиза кечірмек үшін психиатрия хастаханесіне ерлештірелер. Каждый день практически общаются с ним врачи, психиатры и очень удивляются, почему его вообще отправили на данную экспертизу. Так как это адекватный действительно человек. Бусине язда işgalчилер Нариман Мемединовны канунсыз шекілде Ростов-на-Дону шеріндеки сезоға кечірді. Дава бақылмасы учайға созула. Махкемеде адвокатлар тағықатчыларының бұтун уйдырылған делиллеріні ве сөзде шатларының сөзлеріні редете. Журналист озу, оның давасы бұ сияси тақып дейп. Махкемеде о дайма күлімсереп яқшы кейфінде бұлына, ләкин ақлайджи окумы олачағына ишанмай. Самое главное, что я убежден в том, что я прав. Я убежден в том, что крымские татары не террористы и не экстремисты. Это абсолютная ложь. И будь она проклята во все времена. Преследование политически мотивировано только лишь за то, что я говорил и показывал происходящее в Крыму. И не позволял, чтобы на мой народ, на тех, кого арестовывают, на тех, кого обыскивают, увозят, теряют постоянно и так далее. Кто-либо, террорист, либо экстремист. Уважаемый адвокат. Укум чықаруына бір күн қалғанда Нариман Мемедиминов о ич бір апс мудетінден қорқмағаныны білдірді. Башқа қабатсыз макум етілген Қырым татарлар кебі оның іші ана ватанда сербестче яшамақ үшін оның халқының көрешіне кечік иседір. Мен бұл Нариманның чықшуыны оқыдығым вақыт düşüncelerim çok yerlere varıp kayıttı ve yakında bilesiniz Varşava'da OBS toplantısı da geçti. Ve şimdi ben istedim ki bu Nariman Mehmediminov, o da jurnalist. Böyle profesyonel jurnalist olmasa da ama profesyonel jurnalistler, kendilerine profesyonel diyen jurnalistler, bu Kod televizyon kanalından ya da bilmeyin başka yerlerdeki jurnalistler bütün teşviklere saklandıkları vakit Nariman gibi kişiler jurnalistlerin işte vazifelerini alıp bardılar. Bütün dünyaya Kırım Tatar milletinin başına gelgen bütün bu ağırlıkları, baskınları gösterdiler de. Прокурорлар Нариман Мемедиминов 6 елға апске ташламасыны талап ете. Махкемеджілер бұл мудетні 2,5 елға қадар экселті ерлешме колониясында. Суд переквалифицировал со второй части на первую часть статьи 205 прим. 2. Полный текст мы еще не получили, поэтому не знаем, в связи с чем суд посчитал и переквалифицировал Нариману часть. Об этом мы узнаем, когда получим полный текст. Позиция Наримана: он все-таки будет обжаловать данный приговор. Он считает, что он невиновен, и его необходимо оправдать. Я думаю, что и позиция прокуратуры не поменялась, и прокуратура также будет обжаловать данный приговор, так как прокуратура просила 6 лет.
лишении свободы. Рус mahkemesinin уkumыны eşitmek üçün Kırım'dan bir çok Kırım tatar keldi. Mahkeme salonu dinleyicilerini zornin sığdırdı. Ukum seslendirilgen son dinleyiciler öz fikirlerinin paylaştı. Bana de prokuror de 6 yıl sonra dedi. 6 yıl olsun, 6100 olsun, 600.000 yıl olsun. Bu de Allah'ın de emri. Onun için de ben bunu kabul ettim de ne kadar olsa da belki de bir gün oturmam da dedi ha. Bu her şey Allah'tan. 1,5 года он уже отсидел, получается, еще год наш брат будет сидеть. Альхамдулилля, что не 6 лет, конечно, но мы не благодарим эту систему за такую поблажку. Наш брат ни за что сидит. Иншаллах, они ответят перед Аллахом за это злодеяние. Нариман Мемедиминовның адвокатлары келечек 10 күн içinde уkumны şikayet etmege hazırlana. Наталья Барська, Виктория Бойко, Zaman, АТР. Айны mahkemede bugün Enver Osmanov'ның davası bakıldı. Андай майыжы tarafından şahatlarına sorgudan geçirgenler Enver'ni işgalciler 2018 senesi Mayıs ayında tutup Hizb-ut Tahrir'ge alakası var dep terrorizmde qabatladı. Mahkemege kelgen şahatlar ise Enver'nin terrorizmge alakası olmağanını bildirdi. По нашему-то делу по Энверу Османову мы допросили 2 свидетелей, 2 осужденных, которые не подтвердили версию обвинения причастности Энвера к тому обвинению, в котором его обвиняют. Это все наши свидетели, которые говорят только о хорошем, о приятном в следующие дни судебных заседаний. Это 16-17 следующие заседания состоятся. Сөзді ялтылы терроризм давасы бақылғаны вақыт саяси мабус Рифат Алимов ярамаған оның бүйреклері тұтқан. Бұндан себеп отырышына кележек аптаға қалдырғанлар. Рус mahkemesinde Муслим Алиев, Эмирусин Куку, Вадим Сирук, Энвер Бекиров, Арсен Джипаров, Рифат Алимовның давасы бақыла. Эпсін 2016 senesi fevral ve aprel aylarında tuttular. Отырышта емайжілер esası olmаған deliller davadan alınmasını talap ettiler. У нас был ряд ходатайств, а именно об исключении основных доказательств по делу. Это протоколов осмотра, тех видеодисков, которые, в общем-то, явились основанием для возбуждения уголовного дела в отношении подсудимых, и экспертизы номер 53, которую провели эксперты Башкирского университета имени Акмуллы. В общем, традиционно и неудивительно нам отказали без всяких оснований. Все понимаем, что коль скоро данные документы не исключены, у нас наверняка будет обвинительный приговор. Русияның Қырым işgalini resmileştirmege intiluvlары бошына. Бөле Түркияның тыш ішлер назерлігінде Истанбулда кечірілген сөзде Қырым иқтисади форумына сесленделер. Москва не yapsa Анкараның Қырымнен бағлы позициясы деңішмейжек. Түркия іч бір вақыт Русия тарафындан Қырым işgalini танымай ве танымайжақ. Сөзде иқтисади форум кеченлері өткерілді. Анда Түркия ве işgal етілген Қырымдан іш адамлары давет етілген еді. Хилтон отелінде форум кечірілмесіне рұқсет берілмеген сон оны башқа бір отельде кечіргенлер. Işgalciler тарafından форум кечірілмесіні түрк іш адамлары ве Украина тыш ішлер назерлігі тақбих етті. Позиція Туреччини в Україні чітка. Ми підтримуємо територіальну цілісність України і не визнаємо незаконну та нелегітимну анексію Криму. У нас немає офіційного контакту з де-факто владою в Криму. Спроби легітимізувати анексію Криму не матимуть впливу на нашу політику. Сөзде Қырым иқтисади форумына түрк іш адамларынан чоқысы көрмемезлікке орды. Форум тешкілятшысы университетден ғайры тедбірді işgalciler hakimiyetінің темсілжілері де көрінді. Олар арасында Наталья Серова, işgalciler hakimiyetінің иқтисади инкишафы назерлігі янында ихрач, яғни экспорт мерkezінің yol başçысы Владимир Мурзин, түрк чифтшілік холдингінің темсілжісі.
Фариба Назари, Анкарадаки Халкара Тибетве туризм федерациясынан тесісшісі. Бірқач қырымлы иш адамы да форумда иштирак еткен. Олар арасында Валентина Гайворонская, Қырымда бірінші яғ заводының ел басшысы, индустрия развития құружилық шirketінің мудирі Энвер Эмираджиев. О Қырымның ишгалжилер ел басшысы янында сөзде Қырым татар халқының шура азасы. Ве бұл шураның да бір азасы ве ишгалжилер парламентінің депутаты Лимара Селендили іштирак еткен. Це було збіговисько, яке виконало лише одну свою таку функцію, послугувати картинкою для російської пропаганди. Їм вдалося зібрати десь близько 45-50 людей. І це такі ж маргінальні функціонери, як вони самі. Ми будемо ще стикатися з такими заходами, які будуть здійснюватися задля того, щоб створити картинку таку, яка б говорила про те, що, мовляв, ледве не весь світ поспішає до Криму своїми інвестиціями. 86 yaşında Meclis azası Eskender Bariyev'nin babası Enver Bariyev keçindi. O 1950 senelerinden başlap umur arkadaşı merhum Dilara Hanım ile Milli Hareketimizin faal iştirakçısıydı. Umur arkadaşının 2 kız ve 1 oğlan ostırdı. Cenaze namazı yarın sentyabrının 3-de saat 11'de Ahmedjet'nin Abdal mezarlığında kılınacak. Штайнмайер формуласы яда Минсте Леонид Кучма не имзалады. Бұл мевзуны бүгін юқары шурада музакер еттілер. Сабадан фракция елбасшыларынан көрішмек үшін президент Владимир Зеленский келді. О капитуляция аққанда сөз кетмегенні қандырмаға тырышты. Ләкин юқары шура мен басындан өз позициясын аңлатмаға істемеді. Бұл формула имзаланған соң Украинаны не беклегенні депутатлар аңлатмаға тырышты. Сабах саат 10 президент фракциясындан депутатларының ерлері бош. Чүнке олар Володимир Зеленский ile қапалы шекілде кечірілген Курушувде. Курушувден сон формула қында қонуша еділер, да доғрусы президентны дінле еділер деп изатлайлар. Ама тafsilatlарны бермейлер. Президент хайнлік япылмағаныны айты, олар инана. Немає взагалі жодного, навіть натяку на якісь там капітуляції і порушення інтересів України. Немає ніякої. Я не можу, на жаль, казати вам, якісь є закрита частина переговорів. Не можемо зараз комунікувати це в суспільстві. Пам'ятаєте, як це було з обміном полонених? От зараз я можу гарантувати, що все нормально. Tafsilatlıyca imzalanğanın laşmanı Богдан Яременко izatlamağa tırıştı. Бойлиликнен Донбассқа хусуси статус анда yerli saylavlarının keçirilmesinden son birele bile. Amma tek ОБСЕ tarafından saylavlar demokratik şekilde keçkeni hakkında esabat verilmesinden son. Deputatның sözlerine göre en asası bu formula Normand formatında prezidentler Kuruşuvine yol açar. Всі ці червоні лінії чітко окреслені президентом України Володимиром Зеленським неодноразово і публічно, і дозволю собі таку вольготність сказати сьогодні на зустрічі із керівниками фракцій депутатських у Верховній Раді, із керівниками із фракцією партії «Слуга народу». А саме ці червоні лінії – це те, що будемо відстоювати ми, депутати партії «Слуга народу», тоді, коли дійсно справа дійде до опрацювання закону. Бишинчи президент Петро Порошенко тамам башқа фикерде бірді-бір Штайнмайер формуласы аслында yok дей. Бөле версияны Путин yıllar дивамында ишлеген. Bundan хайры бөле етіп Украина Минск анлашмалары еріне кетірувінден редетті. Порошенко білдіргеніне көре телюкесізлік факторы саяси фактордан мұйым олмалы. Наголошую на тому про пріоритет безпекового компоненту, який має передувати політичному. Про виведення російських військ з нашої території. Про виведення важкої техніки і артилерії, про роззброєння незаконних військових формувань, про забезпечення діяльності політичних партій, кандидатів від України, про участь в виборах тимчасово переміщених осіб і про контроль над кордоном. Це все є в Мінську, і це ми маємо забезпечити як передумову початку політичного процесу. На жаль, зараз єдине, що ми отримали, це удар по
світовій солідарності на підтримку України. Ишгаль усуллары акында Меджлис рейсінің муавины Ахтемчи Госпек яхшы были. Штанмайр планында есе Москва планını көре. Депутат білдіргеніне көре бұ Авропаға Украинаның интуловларыны тоқтатажақ. Вет тамам бұны Путин істей. И это не план Штайнмайера, это пути вот той задачи, цели, шаги реализации Путина по Украине. Я очень сильно беспокоюсь, что далее будут свернуты евроатлантические вопросы интеграции. Именно именно этого добивается Путин. И вот это вчера были первые шаги сделаны. Пек аз малюмат берілгені үшін формуланың нәтижелеріні анламаға қиын. Голос фракциясында айтқанына көре депутатлар президент Шахсин Озу ершінні анлатмасыны талап етелер. Я наполягаю сьогодні на тому, щоб в цій залі перед депутатами, а відтак і перед суспільством, перед громадянами виступив президент і пояснив логіку своїх дій, логіку того, що відбувається в державі в царині безпеки. Aynı vaqtda Donbassqa hususi status berilmesi hakkında kanunlayıqanı deputatlar da yazmalı. Prezident fraksiyasında bu haqta ala da tuşunmegenlerini bildirdiler. Onun üzerinde endi Normand formatında kuruşu ötkerilgen son çalışacak ekenler. Kuruşu ise oktyabrdan dekabr ayına kadar keçirilebilir. Русияда Штайнмайер формуласы имзаланғанна қуаналар. Русия тышышлер назерлігінің спикері Мария Захарова білдіргенне көре Украина тарафындан япылған бойлы адамға позитив шекілді қимет кесіп, Донбасс меселесінде музакирелер етежегіне умут етелер. Кремльді айтқанларына көре Норманд дөртлігінің Корушевы енді мұтлаққа кечірілежек. Корушев кечірілежек күні яқын күнлері белі олажақ. Последовавшие реакции в Киеве меня, конечно, насторожило. Требования Порошенко, партии Юлии Тимошенко, не говоря уже о Вакарчуке и других радикальных политических силах, объясните, почему вы предаете украинский народ. Эта формула была известна уже скоро как 4 года. Просто не могли положить ее на бумагу. Ну, наверное, потому что им не хочется терять аргумент в отстаивании своей идентичности, как бы такой вот националистически ориентированный. Формула уйғынлаштырылғанна Норманд форматының иштиракчысы олған Алманияда дестеклейлер. Бұл музакире өткерілігі жер янында прогресс деділер. Алмания тышышлер назиры. Алмания, Франкистан, Украина ве Русия лидерлері бір маса етрафына отырып, Донбасс меселесінің музакире етежегіне умут еті. Тепер ми сподіваємося на подальший прогрес. Це був тільки один крок у правильному напрямку. Та багато важливих питань лишаються відкритими. Справжня робота починається саме зараз. Це був пролог до самого процесу. Особливо, якщо йдеться про практичні сторони питання, такі як виведення іноземних військ. Аспекти особливого статусу також ще не визначені. Жоңғар сыңыр кетішінде Геничес район девлет мемориятынан яңы yolbaşçısına тақдим еттілер. Бұл Андрей Онищенко. Оның тайынленмесі аққанда түневін белі олды. Президент бұл вазифеде 5 жылдан берлі çalışқан Александр Воробьевны бошатты. Онищенко доғма Мариуполь шерінден. 2015 сенесі 8 ай девамында Украина шарқында женклешкен. Яңы мемор қайдеткенне көре башта вазиетнен таныш олып сон қарарлар алacak. Від себе хочу зазначити, що в мене немає пріоритетів і не лобію чиїсь інтереси взагалі в Генічеському районі і вподобань немає до жодної особи. Всіх вислухаю, вирішимо всі ці питання. Сыңыр жылары Жоңғар сыңыр кетішінде 52 яшында Сергей Науменканы тұтты. Уақиярнан самооборона азасы олып 2014 сенесі işgalcilерге ярдым еткен. Оның давасынен шымды СБУ қадемлері оғыраша. Ахмеджетте Қырымнан бірінші ве сонки олған президенті Юрий Мешков еле ведалаштылар. Абдал мезарлығына Мешковтен ведалашмақ үшін юзлер инсан, оның савдашлары, ақраба ве достлары келді. Юрий Мешков сентябрынан 29-ында Түркияде ратлықта олған вақыт инсульттан сон вефат еткен. Қырымда олған бұл ве дегер вақиялар аққында Невбеті келев қамызны сейретіңіз.
Кырым курортлары Украин туристлері арасында популяр. Бу ел украинлер кутлеви шикілдері атланмақ үшін Кырымға кеткенлері ақында тек ишгалжелер білдіре. Ләкин ишгал етілген ярымада парламентінің профиль комитетінде шубели рақамлар берелер. Бунин берабер олар эмин. Ишгал етілген территориялар телюкесіз век комфорт атлану үшін ер олды. Через пункти пропуску лише за перші 8 місяців поточного року до Криму прибуло 900 тисяч туристів із України. Кримські курорти залишаються традиційним місцем масового відпочинку українських туристів, для яких Крим став регіоном комфортного, безпечного і доступного відпочинку. Ләкин ишгал етілген Ялта секенлері Бунин разы дыгыл. Қара Денис ялысында текенли теллернен дивар пейдаулғаны себебінден ичтимаи ағлар ачувлы изатларнен толу. Санки дерсін кезлевде ишгалжи акимиет вип туристлерні рацис етмемек üçün диварлар қоя. Эвел ачи қолған ақярнын шер ялысында дивар о Русия мудафа назерлігі незаритыне кечмесінден сон пейдаулды. Жители оккупированной Ялты продолжают восторгаться озабориванием. Прям одни экстремисты, неблагодарные, не рады Россиюшке и ее порядкам. Даже к фотографиям с заборами прифотошопливают полицаев и заключенных. Ишгалжи акимиет тек ялыда дыгыл, денизде де қоралар қоя. Ратлану үшін ачық башқа зоналарда фальши кілде қоруджилы құткеріле, ядаулар булашқан. Айны вақытта Кырымлыларға Рус ордусына желпнамелер келе. Кырымдан Русия 8-ші аскерлікке чағыру далғасы нәтижесінде аман-аман 4000 инсанны арби хызметке алмаға істей. Кырымның ишгалінден башлап, Рус ордусы қанунсыз шекілде аман-аман 19.000 Кырымлыны чағырды. Ордуға кетмегере деткен 72 инсанға незбетен укумлер чықырылған. Украина акимиеті ise Русияден ерлі сәкенлерге арби хызметке желпнамелерінің йолламасыны тоқтатмаға талап ете, чүнки ишгал етілген ерлерден инсанлар аскерлікке алынуы арби жинайеттір. Виктория Козуб, Заман, АТР. Бұдаққада нәтиже программасы сонына келді. Епіңізге қайырлы ақшамлар тілейім. АТРден есе айырылмаңыз, көрішкенше.